man duan Odonga to atam ni kwa le tam kit ma nano jemi mi Uganda ne tika wat kere wek lwa ko niang nano na anano jemi ne tinini tin chi adek ninde piare wareo bul dong kitero bul lo dong bul tuo nyiglu keme dong tika temne ka tiu ting 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 Uganda ne tika wat kinini and Acholi tie nini malupe kit ma Uganda tika neno kere chi win loka ni o mabe piana biloko ki tuario tua chiel me political science ki tua mo kanene me political philosophy kan neno ni ruate kimega chi be kan neno ni perwate kimega chi wacha neno ni wakwa neno kan mi yupone ana wor ya Acholi tikirene acher wa ya tiak aberi yumoro acher lao abini pade ao kitgo lotua wun mautie pinge tung bodwa pebe mi achiel kitika tongo maka ke meda beru chalo presidential directive pere kitika tongo mer maka ke meda ma DPCs mogo OCCIDs mogo DISOs mogo ene dongo la business gi madongo no trailer magi kerosil mi yuara ye mogo gi bolo ka binge no maka ti ye chiki kelo gini ko Kampala maka kara tie wi karuma Acholi pia jotongo maka kai cher yo atiak yo pachiru ino maka puoda teng yo maka mi teng yo Keken kong yo atiak yo bibia potrela mi areo chide waje ne ade daini kere kani walue ni kom lulok mabiro ka welu makane un jo muto ke pinge ko tika meda ya gago kuja dong chuk maka bo magwa fo gere tie ni iwi achwa bridge montie iwi awere bridge achera nena ya were montie ento mi karo ne pak maka karo ikaruma maka karo agago ganga chief justice windor maka kara ki Kenyu cherle era cherwa Kenya andaro maka yera office tie MPs mi office tie LC5s mi office tie RDCs ma lo tena Acholi tie ngatumo matika timu ginumo ikom ginumo upeke Putin en Odonga togi tika lore wunda ko mera ana ki university da ko bin wachak ka cher ka kare wi maka ginumo madok jo maga yera office maromo timne lo ka maka ne pe manaka nene wachak launching operation makom maka mamiara MPs odonye MP mo donye lo ka maka mapat ki Awany Tonny ki Olanya Gilbert pege ikin ministers pa wajo nying mogo bera men kony bitre da nywa puoj onekilari puoj oriemo kelo puoj jobo kan we lingo tik uno nga gito buago di madu Acholi dakaro nga ke madu bitelo kalo polkui we tako twe chini ken loka maka presidential directive pikitika lopone kitma metegere mi ario maneno Acholi don kaka mo lony mo nyanya kitungulu ki cabbage mi pieta Acholi put awa imbale no lori tika binu chide waje da didaini ki ngomwane tungulu pipure nyanya pipure matoke pipure ngoma rach kiri ka dong wakok ni gamente miera obin kariemo chan nyu wakok kom gamente ni gamente po kwanya diang wati mongawa ko ene tika kare bara didaini cabbage biro fuso Acholi fuso kimbale tungulu fuso ki bola chuka cherlen kan chuka berupong chuka weka ngake chuka lailonge Acholi long chama Acholi mo dong no chana ki kwene madong ki wilo kabeja wila watungula wila ne of course chale political philosopher irama wacho kanyma leng ni ngom walach kai pur kabej ago kwala ko pa Bagisu ding no ngara chela tiki eka chela
So ngom light kai pur ka bet ki kwala. Men around be a good defense in political science and political philosophy. But di dai ni tiene mo no ke ken wuru ngeo trailer chiel ka tiu tungulu kimbale no chile adi matika dok imbale. Chok million piera boro. So anano ginene ni putio ma tek ya chori. Ginu kere ma nano. Ena ne adonyi mo donyi ya choli. Muini. Ethiopians, Eritreans, South Sudanese, ke Sudan mo ay lo barabur, gulu sito lakeo. Kai doni buliel, che cutting mo akabero, ibino gulu sito pat, ibino lakit karamo manyen, madak pat kachuli. Wa waitress iba, don gulu te dinka. Gulu ne don pat. Dongi loko leblo loka ki chamo wakatogo wakal dong kon kale dong ber ki luoni kalo dukano chiero wing tano tika chato ure ta kitia wilo ngoma ta inge mwaka para bi no do ngom pa chule ye dong weng pe atemu research ne ata yenyo ngom me wila matiki title ki pong bora ngom matiki karta ngom wen kore noya kore moro eka mia bora eka mia rio makiti chatane ko meka chiel ko ke mero 1.2 ke mero 700 ke mero 2 million dano tika wilo ngoma ta wajoma ake Nigeria dano tika wilo ngom chuk mane bas pak mane pajero saleri da no dong arabu muhini dong tiye jimi do we loka ta dong kape wa beru pinyi ka choke ki ma o break ga chero wa bi beru upi ingom ma megwa mera neno aneno tika time ya chori ke gin bo kare ma neno level me white com level me mat tie malo tij moko matieno tij mi waiter tij mi waitress dano awa ki chien acholi fut chayo tij kwana no chete peje mane gin ma choli ngeo ene dong boda pinya lonye ching dano ba boda pene pirro ka bi mo chutwi boda kobo chene ke chin Odonga chwale chin lanya Gilbert kobo kumeno pinya lonyo gina dano lo ngeo ene boda mabe dok gin mo kana maniang ka kimu kana lo laka ano wala laka dong ta nyono boda gulu pini pia poka pian bena no chuli mateng weche boda kampar jon dongi biono gamu lon mi boda kono tugende dongi biono ka tongo maka ka e chu yo pong duo yo sabeka me chaka cha par cher mi diku mi o chawa chiel e jok boda wenga chiel ibino ne 60% titeso Bakonyo ka mukane madonge gamelon boda gicher gito maka gibino gichar machulo boda man ngoma tete me achole kan ma fuoti ye mabe ene lok me mwanyi magwara me pong duo ka tikere ene ne yere gin ma neno chalo tika teme mabe mada chole tika lok ni gemero cher ka furu mwanyi wek mwanyo munya lo ni ting dano a chera neno farms a chela rio mo mwanyi kara do ne gwenye ya chuli ka pigi ker waj kom pien kai pirro che pe onyu pi noro me bene pete mo keno mo meno ene effort ma neno chalo ka ke mago ting rocho pajo ting chiga moegi chiwa benero ngo alaka adugi politics kubetini aneno la neno cha ojara Martin Mapenduzi pana mer luongo nying dano but this is a statement of fact and not opinion o kien PP call Anthony woman MP me amoro Lucy akelo kachiel ki unge to minebi guchero i office pa muozigi kono PLU so chwe chorgi nen charge tawne mier gi donyo kunu we karngo digi maja ka dong la dit pe ka wore obini ke nongo gen nong no geti kanyo mo pinge tiga tupe gubu pa wore la dit lobo man my observation no gubu na mero bere no tetie kerika benne chwak me komete chwak orko eno roba ke tiche Kimiyo Layata kila Lawok gin ma la tene tika temene Twitter gin ma la tene
tika timone Facebook lok mo ma wajo kono lok nganga kono lok ngo o mi ara ki tong wi besi jego ke bin ki beheading ki tong besi jego gulu on heroes day ikom district mi achel ka para bero mi Uganda ne ki tong wi nyer gulu tengo pichi tong nyo jinja nyo chiri ora ki tong gulu mana gamo bene wando neno toro mo wako lok mo kana ni o ka bobe wairo to no en chila tene kire mero ber pati kita wone ko muyemme tika porro ko mabo kitemo chungwa kitemo yemme madong dano Uganda tika ngone papata gini ngombe ber tie so anena MPs amekwa guchiero kunu ata FDC beno kato ti grupa amoriat gi ti grupa besije dong ti bumo ka besije karo ki buni chida waine lwete tek ti wan bumo ba konye pe hawi recording ki ira machar donga make mako nyera maka e hotel make te loko kid mi tor ga mente mi Uganda mier ki kel drone make ga dego binu ki chelu dege drone mate tidi en jalo be mako chali nyom mangunu nge chelu dege ga rato o kono mu dugu kono ngo ki mako nyeri o madong nyeri tikanya ting makitu bitum kede wan machalo political scientist wan machalo political philosopher power of predicting mako kanje tek so ko lo ki FDC di pa besije ni ko ara mer beru peke Uganda wa ya jori kenyo dong en group pa FDC pa amoriat ke nandara gini eno ni tobe ne ber pe baka wa koma tobe ne peti a cheriot ti noni dano dong pole dong kitika temo donyo ko NRM we kar gi nen ngo magara mo nongne ki kwi matika bino ni now la peny ma ana penye machalo donga to pien jo kare tamane gin dok ngeo donyo de twal wan jo kare po ngeo donyo wa jona moko ge bade wa ra donga wando lo ki jona me bien ka waje wana dui ka dong gin ko de donyo ko ye ko dong we wanu ye wanu red wanu ye in wa red wa ye in no pien vi wa lo ke beru position mo lo wa diso security lo wa ti la peny ma mier wanu penye machala chuli ngomo luo i political philosophy ni existential threat pa choli pia di ngoma romo weko kaka machala choli romo ruenyo i mwaga mano na ya nyim ana neno te jemi angwen mi achiel tongo bua ki wango maka eno ni yene wati ye wan wen piti ka dano chako luin dano be luin ka jomo ko lonye ki tuk de ki cerro e London cerro ka America undok jomo ko makeru peni ko UN lawa ero ngiyo ke cham relief ni miar ke lawni to buwa ko ya ko nen ngaro bilaro so existential threat tie environmental degradation tongo buwa obitoyo kulu bilaka choli ko mwaka biro choli bidaw gen pat mageno madope maka dong tiene ni pere me bukupi ita an gin ni kiramu gengo ne ki gengo maka kiramu gengo ne ki la kori wangu yena ta wangu buata me dwara nyere bier ki chak campaign ya chole me joko ne go pier keri ngar mono pier la wena pier kar du wur wa me pingo ka wa en bier ki joko ma local government chier o katike bailo me joko la kori wild bushfires ona en kera de yero down keri America so existential threat na machiel ene ngo bua pero mo be dia chuli na mario mageo ana donga neno ene ye donyo pa merok ingomwa Banyankole promise Banyarwanda promise land naki wajo i Bible dongu no promise land gi ko ya chuli they are finally got their promised land ya chuli Kenya la hu maja patiko mego filda nyadwe uchero kunu tika timu gino mana kunu wa kulu padano nyankolo ge uchero we pi mayang dano mar de piere we ngomero ibini la pulu twira ti village mo dong luan en barra jo ta ponyo leba chuli chelo ngomo ma chuli lare kin kakini ma kak lare ngaro ma charra ko bon nyankole kititu ni ngom kwaro ngoma chara jondo go wel ngoma e patiko dong piguri ya tiak
ngom pasen pierre bor cherko aber kunu die ga jono chama ka bi ka dana tie kede ka kele police o poka la war mano la dit police gonya jono rum dara ko kamwe tung so existential threat don't know promise land ya promise land mage waje bible don't know ya choli meno threat me rio me achela wa environment me ria wajo ningo donyi ngomwa me ade ko jong lancha wajiloko jong chief justice wajo ni ki wek bor o Museveni bichwalo kamando ki drone o jong tika neko dano i kid gumurom i agago i but pa de but lao toke kamando ni ana chera no giti pato giti ka na mer TV mon kamando mi o jong kamando pi kamando man ni kono kamando ki chwala makokonya o jong no mier ki mi mudugo ki achuli yaka chulu o jutu jong yo ni tika tiya ko dano existential threat mi angwen ene ye achuli tika kwanyo te kwaro padana mape megi wa chamgi wa wegi teki dwe ruenyo chammi teki ruenyo weni de ruenyo te kwaro nutumo de ruenyo te kwaro nutumo teki be ruenyo wa ruki mani ni biro gulu kenye no ngarmone ni urugo soksi wi soksi ma ki rugi wi eni ki rugi wi ni pian ngiji lo baga mono ngiji ma luone penyo sno ene no gulu ni na video ino bulu mu tuju yitgi jo cho ma tuju yitgi lo baga mono cho ma gi yeni ngo iru don ki exhaust ene yini ma pinge na video tani ngara tuju yile do ngi ngeo ping so watika lakko te kwaro meno existential threat me a de culture and welfare ki dong existential threat me angwan chan ki white kom chan dong chok wai ni ko wek gamanda do yue piano chaka ki nap nusaf nusaf 1 PRDP 1 PRDP 2 NADS operation wealth creation mando PDM jo kere gamo chene PDM ya chule ken tu reyo ki chene pa group char mara ko town Kenya na magma kwai Uganda pub ingene na ria dek dugu do gena mope no do ngomo te ma choli ko project ma gamena ti kere ne wen pitika ti donc tim ngo ki puonj udong ni ken meria macha wano wai ki duak tie ga dano yaka ngan mano yen yo ne weka wachi wutin gamente miero tim ngo ma ngara chela pero ma tim ne ka iri tam ne gamente ube biru wa dog du gola ni yaka chaka wachi ni tim ko man guak tiene ni chi de ta ko ka ne mo ro ma yiri ki blanket so jimi angwen ni tika de acholi kan ma chwe chwinya ti ye chalo donga acholi ma do me movement pigi chwi kom dano ta mer wa cho nyin kan aniang ne kar ngat ma jo ma do ni movement kar ngat ma do ni mi nongo gin mi ye aniang be awe jo ma do pe be jo ma teno ne pigi chui kom dano I gone gi chim pigi gamo I chwalo message pigi gamo kuno gilmo ne ti dio gang pigi gamo ngan man yen yo ne kara movement ma ke donyo ne kara ki donyo mi yen yo ni pigi donyo mi konyo kaka wa pigi tamo pe dano kulu ngan man dong tamo per actually la kori dano man enini man waka gedo cher ne ba kara dong no gnel na nyim gidong chok to de yele pe jeme ne kana dong ngar wati taw pe gang pe ngar ma taw pe en pe ni weng rom mogo bejo ka dong wana chuli wa cha lok man an la noya an la pade an la kitgum an la ngo wa ne ko gango bien kano actually me movement ma don jo ma ke go chim ki yuwe mu 7 ka ne no ke tamo pe dano no jeme mo ko chala makane no po yetembe ane we know ko nga te ka lwen nga minister nga te ka lwen nga nga te ka lwen nga an ko da chwal ko la dit chiga moyo wen dolo la dit nobat mao la dit Dr. Mona la dit Richard Odwong la dit General Tema Wany la dit Abel Lilian la dit Bitre Nywa Atim la dit Unek Ilare la dit Oriem Henry Okelo
Undong jo madon loy Acholi adi daini lok ba te wajere chare loka maka loka ngo enini loka ngom enini loka balalni undong ko ne an kwene pierro ba pu ilu mal kunu nono unu ne ni do tamni ngo waneno wan wa ni balalo must leave wa launching wa campaign balalo must go President Museveni ukero committee ni miero team report lok report eti kwene unjo madon ingamente Down what tika toya pa down tika beri kam kikero commission of inquiry look result kwene wundong dong loke dong tiningo loke dong tiningo ugamani ni Gora mi pong duo gere bere be bat la bon politician pe ko pichope chalo balalo mas go gini o chero lo e pong duo ke be ma wa dan wen chake wa ke CJ ke escort wen so no mi yar wa neru yo man no go beti NRM dong tiyo kanyim Museveni gero be lo kwi ka ngara deg winyo na emeno mege this is my observation be lo kwi mi 2026 koro be kwala koro be timini ni e will ka fur ko be lo Now, in non kerwa kwene, ikom MPs piara reo we adekenen, piara dek we reo pa choleni. Adi no mo ramu nongane chalo donga to chalo la Gilbert, makwing maramu chumpe kaka. Unjo madon mama lo make kwano nyinguni. Uno ramu chui kom wani ni pere ne lok be kaka, ene pe lok bo donga gi. Ene we ka kinyi da ka foi Richard Oduong. Ka foi Richard Oduong. Piento Oduong go ana chi we lok maduong. O wacha re donga. Parliament mer dan ma tek chalu yin no katika waju very clearly konate secretary general party ruling party pn2 ne mogo chu mi kaga bi chu mi party whatever katika party ma megwa makiluoni RPP Olanya lenge go goy wa gwara tiana chule chara lo wodgi no bedong kano tika luor ni abi chu president no miero en mada wine do pabi chui president abi chung do MP no miara ke gonya RPP wunto mado ram chui ye windo ram chui ye no bad ma ram chui ye to duonge ram chui ye wati kot ke gon we kar te pat en ke MP za pa mo wa no ngete RPP en ye dong bero squad field squad mano ke cher loka maka loka bunga eno nen cher bere mu mane ti jemi mogo mango pa ngeo gwa kana ne cher darwa wa nan chala kai roi wije mo nyane lo la bole ke ma ya mi pade lo ka covid wa minister mi justice and constitutional affairs kulo no bad mo food baka doga baka ni yang no president wa ni bal mo teme ka covid ke tim kija ana ngene ka dong chalo minister dong choy directive ni following all but the president said and a cabinet memo I hereby instruct me this case against this mayor of Pade be discontinued gen be dong baka doga baka dok ka chien chalo wana wa ko de kina dong mo gere mo dong tinini dong chilu tuwa wo woro ka chiel jem ma kwano ne buwa ngom donji matika donji Acholi ruenyo wa pete kwaro wa woro kachier an mer machado donga daga waja titin an do atika binu ka chung for parliament karo ba pa kwaro wa ye akaro abi foene enta lego ne pe akat kana tilo tieno mogo mano mier bene go ile go bini parliament chalo innocent matika binu I burnwa ya monene chalo la Gilbert gitie timo go tie fugu kude piano ge nero mutaka momo ate donye ye marom tingu gipe ti jo mogo magade chungo parliament miero bere poko kar mone bere futi ka chako chungo wajal ka kar parliament ke chima ko minister ana wajal ko ti pe kaka ye ya lo minister obin la chen inde chako na no mirni si an mera lego ni kai ti kanyo mo me ti bunyu lokane kai ti saloon kai ti mutaka kai ti chimmi ka chwak mo e ken mi ro mi ne I komando donga to o mi na chwak pe bene chente nyogwak bene chente o chwaka pienti lweny matika bine anyimi amir ne ana beri lweny eno ni I want to be in that fight amir beri ye lweny mi chiek makiti kelu ne iloka ngom ni ngom mapige furu miera ke onyi muchoro lwen ina legi wona lega lo bolki ameta beri ye
lweny madiki ma jaber mitwaro tok jo ma owilo ng'om kwaro ma kun ging'eni ng'om kwaro pemete lweny eno ne amita berie ka kineka amiti kineka e dog lweny kineka ni piara porkwi. I want to be in that fight. Lweny eno mi lweny ikom jo ma bua magiti tongo bua mikela ro ya Acholi an pa bira penyo kiwu ana bira penyo ni ocho an meka beri lweny eno aneno kera twero aneno mwaka pudie amira beri lweny eno ni lweny man mi pidu kuo pa Acholi ma pia ke cholo dia weng ma ke cholo dia chera chiel ma rugo gi yit alomon jemi furu dong beri pa Acholi kam ngomo time lo tieno beri pa Acholi kam lweny eno amita beri ye lweny dok chok ana chier we lum bot kony ka chier ki mau ka chier ki Chief Justice winy dolo aneno lo tieno wake wa an paruo kiu aneno lo tieno wa pud mudong e lum kunu aliba para chier maromo chier aliba pier chier aliba para chier un jo mokere maganga do poko ngomo ni ngato toko joni kuo en ba chier in Spain ano Father Carlos Rodriguez wa chier wa borre ki ga I city magi luone Alicante wacha okupe wano la tena chiel madong ti captain I Central Africa wachwale wachale board mene no donge gwor waliel ke kar wa ya to ne latino to ni pul latini kwo aloko kilo tieno mogo magiti Central Africa chim kere ka benna pay office pe ga uti lo tieno me lo tika wajene ki duok program mi duok chien payo I Central Africa Niki dwok UPDF chien in Central Africa. Dwok muony, pien muony pa UPDF ti very disciplined. One of the most disciplined forces in Africa in Egypt ki South Africa. Pien ni kagi lui ki South Africa ki Central Africa kagi yo bod muony mi Central Africa muony neko gi yo lukin gang neko gi yo gi mero ni UPDF ki dok chien gi duong ge mero dugu gang lweny eno ni amera beri ye uchonya utwe kara tiana umi uniform ko we ka tonyi line uktom kone wiya ene pigin Odonga gi pen wun jomo kana mano ubolu kwini Odonga go biporo we ka duk chalo wan adugo chalo wun yin me cher parliament donc bene birigate kon birigate hotel mo karana gere guluni do pelare we pian pungeo ngoma no teteme wana maka tumparor wa mere megwa wa mere pa MP wa mere kiloya wa ya we to ku beri kinwa putin fuda doy mutaka so an pa yenyu ti ruba beru ye ku bera fonyu I university I law development center ma bene contract baron beru pi kwora weng nakati na yika mana atela fonyu pi yenyu ti ento jibi ma kwano ni lweny eno ni amita beri ye anyway one katola wine oh when the saints go marching in oh Lord I want to be in that number oh when the saints go marching in more awareness kadong jo maleng tika donyi polo roba we adore kengi adok pati akoko ni miera donyi polo ati akoko ni aberi line mi lweny ni Gilbert tika willogo Gilbert dong tika ante oloko alego ni roba kony an abere lweny ni kache bingane balpe no en miri parba bat pe bingane dong bene kanya watika chere yeni man boy wiya ma jo muni biro general ma wiya wilnye o biro I lobo South Africa o rumo kara o tentot make mero ma ngom giti tek general wa apeke balbu duki kom jone ana ngeyo tite general la mono ba o wajo ni wacho jona chora wa idogaro make luoni Kalahari desert wachor ga chora we guto kiliero en kiliero matiga biri ya chole chila did we kama kiti chorgi mot cher ya ro wai dongi lego lega ma giki we dongi ngi cher ya ro bla dira chelo gu ka pe wai ro ba wano ngeni ni tie wano ngeni ini chwalo wori kalarwan
eno kanya dong lweny matin ni pe chwal wuodi bin in komi gin dong pe mier lutieno gin mier ludiero ya dong kucher lweny en atamo kany ma 2026 tika biro ni kado ichako por Odonga to ki koma ke Christopher gi wayin gi komi de ngeo ni lweny mier anga dong ini komi gamo ka dong pero magamne dong men dong nomegi pe ay biro ka chu ni piara dege ngaro mane ay biro ka chu ni tich ma mira tima mane ni kerna twero futie. So when the saints go marching in, Lord, help me to be in that number. And my child Odonga to apoiwo.